ada ne nsɛm a ɛba mbɔnten so na afa bi abetumi enya wo nsɛm paa wɔ de a attention TV so nkwa ɛna wobetumi enya wɔ update nyinaa no ɛyɛ hankwa na wobetumi enya wɔ busuafo yɛ man ga ne mu ha no si a yɛ wɔ paa de kema ka kɔ yɛ sɛ nkrofo bo hɔ no ma so mo wɔ higher authority ansa na mbetumi aso obi nsa amane akwakodru sambia ye ho no eya na eya arawusam ye pa ye din ye papa esan se enkanka ye mba no sometimes no hu obi wo industry na so uso ebia oda ye som ne se obeye famous anasa uso betwa sene ebia obeye bibi ewo ye manga ne mu anu musi ansa na panini betumi aso onsa de wedru no ose abayo ande sa de asabi o kafra koto na menhwa nti akoba ne sa na mamba yo ane entumi ahye ye ho so na eso ebia ye prayer in a haste see ebetumi edru top one ma eba ne sabon se na we ni wada ni nyina ne sa ba yo ebidi ne nsamba betum bonte so afa yanka sa ye bra ya papa ya de nyina Akrobeto ho who knows tomorrow o ka se ya de Akrobeto ne na da ka cha ne se abayo de da me ne wo de da nyina no mema wa ye famous e wo man Ghana mo mema wa ye star ni nyina no so ne da wie ni nyina no ma ne 100 Ghana na bayo de ne nsama ba betum monte so acha se otum se nsam na ani ye papa ahani ye papa na abusuafo asem bisa ne se ani say wanka obekasa obego ho ne na wada na wanya fame na asa ma wa star na obekasa ye ma wonya star ni wi asa na wago ho ne na wada abusuafo ansem we de eche se eni susu ma me nte wo se metumi nya obi a onim di e wa abrabom no no so de na adwenkyere e de fa ho e fa ba se ne be ye nyina betumi esua de wo ho ne sa ho ntimi akasa papa ye Reverend Richmond apekutu e wo me nchen wa ha metwa be na chese ye de nkomo twetwe na ahihye so anesa papa ma baba bi aboko die amiatum de aboko yes ye de bradiase papa eya Akrobeto ne abaye ya ababontin ya okasa Akrobeto ne nada o man 100 Ghana cedis all in the names of a man I star o sha ne kwanso anesa you want me that so enya ne kwanso ade ba kwa mi se nyame na mani pa star thank you but nyame so fa nipa so ana o mani pa star I'm saying the trend be because of movie industry you say before so betimi aba into the public light no just say only omo a man especially me this year me wo evidence wo ho your collocation bi wo nisawam odi for search the radio for currency then no director the guy on the scene no the late Benednaku no ho colleague no ho obede sako de in the moving industry no chef munya no aso de no mo ho na ade bi sie me ka de bi si girl no de no so ade bi si time Benednaku beba no odi kan frɛ sɛ ye na dua no pepa ya abetie ene nkatonkwan ana ka se ye pebi nsi no ho because ye de dua ni si wo twen ya no ma ana one of the production team no ekofa nkwan no enum ye to be true ya no busa na duane no ana so boy ni ka say we are one no nkwan because na committee no odidi na tem ana otu ni ka pie and the next time ni so ba na ma mi di n'echi emba mi young girls mi di n'echi ana odo omo be siku wura ono no dem ho ano ede no da asad Benednaku de no so no your collocation bi e wo suaduro eye menele win ana calibers I know that scene no be free ho because na me year empese member movie because of ene oba nsem ne yi no enti no de girl ne ka no enya me ade foforo so mo betimi aye because omo no mo de that rough and the location si na si o frɛ na nama be ka kyerɛ o frɛ omo edi kan na omo be ka to say these are the things that rapidly no esi but nipa na fa ma abontina enya dia be hu si asam na omo ka ne no korɛ enti ebetumi aba because I mean say na say Akrobeto yiribu abrochire o yiribu abrochire no sawo bi so o Ghana ha nto wo de no pa na numu ha di kuni fufu nkwan so ni fufu so di ana o kwa abrochire so o ba fufuro ye de
oh nti na e suban bi a ye e movie industry na ewom nti de oba ne kana enye mo wa say ye no correct na ani eye mba ne nko a na e fa sa tibia ni ma na se mba ma ne bi so ko sa tibia ni mba ma ti sa upcoming actor ebia na magbra ka so oni mi compemo ansana ebia mama we oh nana ma onye because ende ya sanka na me bia wa bra free no onye menti se be ma bi susu aba abontan be ka say ebia no person no so bam to movie industry nim na oba bi so ne nda no menti e but e man di esi a man di esi why because of say a man pe fame oba bia pe fame there's this young girl bia was start Kumasi TikTok onyana or the gospel video bi ebe to the saponi bi adwaman sabi all of a sudden or training one maami Kumasi ni videos ya be hu one maami Kumasi na yesa videos no eti no man momu na sad ni si mema ni de mi hu bi sa okay eti mi yoba na se mi ra movie industry ma e pobe na odi betu mi trim se na be ya betumi aboa me se na be ya san nyama mi ntumi enkomo bi nyame ni mi kura mekani nana ma obie no organ na producer bie no organ obetumi aka so odi nana ma ti ko kafo cause baby nana ma start free here oyo nyame nsem hira ne mo ni pa yodefo obra djuma emfa pinka enti so person o star fa ho to awrade so start free baby yeso fiti prekopo etu si amoja na eba betu ja ese na mese na nkasa to ne bo ase na kika na nka no nkasa tu amoja nye dai emba bebre ababa wa person be star mema obi no nda sister ya o kasa Akrobeto ni na de ama 100 cedis ya fa se Akrobeto o yare bi e wanya o de ayo 100 cedis entimi ento e kan say woni mo nyam no ade we awo ye bia na be ma papa bi a ko peso o ware o ma me ware entimi sremo e mana wo peso mo ban to the movie industry no start free baby o start free baby I know say kakra nyame do bedru lamplight Sandra ye o shanse kakra sa anene Sandra be Sandra it also shanse free baby de nyame be bo kakra na so bo ba biduru hobi je futu am de be ma o ya da se e futu papa se o de be ma mo are no kakra ene edi ye bibia kakra na ko batan di mu nsio enti tobo e wa brabom se na be bibia ra betumi akoye e de amaw kai se social media handles ni nyina no attention tv to bo mo dia say be like ya wa share wa comment we videos ni nyina eso na we di channel no ho adanse ya de atwa hofro bo ya sa so na erade e shro ayade o share mo abonti abom samra ne frem ahema echa